Dragi prijatelji, dragi člani in vsi, ki nas spremljate, ni samo to, da nimajo izobrazbe oziroma da dobivajo napačna navodila svojih nadrejenih, ki spet nimajo izobrazbe, zato ker so po VIP sistemu porazporejeni. Razporejeni so uradniki, tako kot je Viktorija lepo povedala, po politični korektnosti in ne po znanju, ne po stroki. In to se odraža povsod v naši državi. Žal je temu tako in kaj lahko mi državljani, ki to vidimo, spremljamo in celo vemo in se zavedamo, storimo. No, da bo pa še ena stvar še malo bolj korektna, bi pa jaz glede zaščite našega nacionalnega interesa pred nezakonitimi EU sredstvi, govorim nezakonitimi, zato ker EU sredstva niso v nacionalnem programu sprejeta in niso za nacionalno varnost, niso za nas narejena, ampak so narejena za tuj škorenj, ki bi rad vladal na naši zemlji. In 3/4 Slovenije je prodane. Kogarkoli srečam se ukvarja z sredstvi, se dobiva EU sredstva, se ukloni, pa naj si bo to kultura, naj si bo to politika, naj si bo to gospodarstvo, naj si bodo to združenja, naj si bodo društva, čisto vsi dobivajo neka evropska sredstva in delajo proti našemu narodu, proti ljudem, proti kulturi, proti veri, proti vsemu, kar je našega lepega slovenskega. Da boste imeli sliko, kako to zgleda, vam bom danes predstavil svoje misli in potem še nekaj slajdov, ki pa niso moji, ki so pa državni, ampak iz leta 20, oprostite, iz leta 20, da boste videli, kaj so od 20, koliko denarja je Slovenija dobila in kaj so naredili in ni čudno, da se tako kregajo med sabo, zato ker danes ni več politična, mi ne volimo več politikov, mi volimo v bistvu kapital. Ne? Tako toliko, da boste videli. Torej, gledajte, zaščito nacionalnega interesa pred nezakonitimi EU sredstvi. Trdim, da so to nezakonita EU sredstva, ker prihajajo iz Amerike, ker prihajajo iz United Nations, iz Svetovnega gospodarskega foruma ali pa kar tiskajo denar in to niso del nacionalnega proračuna, ki ga sprejme Državni zbor v okviru Republike Slovenije za nacionalni program, ker mi nacionalnega programa sploh več nimamo, ampak imamo agendo 2030 globalni škorenj. Torej, obveznost prejemanja evropskih sredstev postaja za moj okus vse bolj vprašljiva. Verjetno nisem edini, ki se o tem sprašujem danes, saj se kažejo, glejte, številne negativne posledice, ki grozijo nacionalnemu interesu in identiteti Republike Slovenije na celi črti. In v luči tega, kar sem zdajle povedal, je nujno, da se lokalna skupnost, glejte, vsaka občina, vsi prebivalci po Sloveniji, vsak v svoji lokalni skupnosti, nehajte se ozirati na državo, na predsednika vlade, ki vam ga servirajo vsak dan na pladnju pa po medijih, obrnite se na vašega župana, tam je srž vsega problema. Ja? In glejte, vseh naših vrednot, običajev in gospodarskega razvoja, na podlagi tega morate videti, kaj se dogaja v vaši lokalni skupnosti. A imate kakšno besedo pri postavljanju svetilke, pri zebri za varnost otrok? A imate kakršnokoli besedo pri čemerkoli v vaši občini? Če nimate in če delajo občinski sveti in župani svojevoljno po naročilu vlade, ki jim daje po agendi, jaz sem videl vse te načrte, mene je groza, ker delajo to zdaj že 20 let, in seveda ta podaljšani COVID, veste, kaj je podaljšan COVID? To ne gre za naše zdravje. Ker če bi šlo za naše zdravje, bi ugotavljali, koliko je mrtvih, ugotavljali bi, kakšna je precepljenost pri cepljenih in pri necepljenih in kakšna je škodljivost. To se sploh ne ugotavlja. Podaljšan COVID je samo pohitrenje agende 2030, ker jim je šlo počas. Naredili so epidemijo in zdaj v imenu zdravja delajo kamere, delajo zvočne naprave, delajo pametna mesta, delajo električne avte, skratka vse to, kar vidite z evropskimi sredstvi in vse to je nezakonito. Vse to je siva cona, vse to je zato se toliko nezakonitosti pojavlja, ker ne morejo tega v zakon čez noč spraviti. To se pravi, agenda in evropska sredstva prihajajo pod krinko agende z namenom uničevanja slovenske družbe in identitete. Poleg vseh teh spolnih stvari, ki se dogajajo, LGBTQ, ne vem kaj vse, en kup stvari. Torej, evropska sredstva, ki so namenjena
namenjena, gledajte, nekemu čudovitemu, lepemu svetu, ker mi smo na začetku pred 20 leti to verjeli, a ne, fajn, krasno, Evropa nam pomaga, ne, za spodbujanje razvoja, za blaginjo. In dejansko, gledajte, kaj se je zdaj zgodilo po 20 letih, kaj ugotavljamo, da je to postalo orožje, ki ga uporabljajo proti nacionalnemu interesu, ne samo Slovenije, ampak vsake članice, vsake države, ki je priključena v Evropski skupnosti. Ne? Namesto, da bi prispevali k napredku, o katerem govorijo, ta sredstva v resnici povzročajo vsem nam neizmerno škodo, saj spodbujajo proces zatiranja slovenskega prava, slovenske kulture, slovenskih navad in pa celo gospodarstvo si podjarmljajo. To ni zgolj posledica neustreznega upravljanja sredstev, temveč je sistematičen način, kako tuja volja presega nacionalno suverenost. Ko vlada in institucije sprejemajo evropska sredstva in se uštulijo vsa družbena omrežja, ki niso njihova področja, to, kar smo prej govorili, da je treba sprejeti zakon in jim prepovedati to širitev, se dejansko podrejajo zunanjim pritiskom, zunanjim interesom, ki niso vedno v skladu z nacionalnim interesom Republike Slovenije. Ampak gledajte, po moji oceni, to ni samo moralno vprašanje, ali pa moralno in etično vprašljivo, ampak je tudi pravno do konca sporno. Saj takšno dejanje krši temeljna načela ustave v državi. In s tem se ustvarja dejansko paradoks. To, kar je Viktorija povedala, se potem odraža na mikronivoju. Država mora biti suverena identiteta, če govorimo o takšni, ki jo imamo, ne? Mora zagotavljati dobrobit svojih državljanov, vendar se s podrejanjem tujim voljam ta suverenost zanika in nacionalni interesi se potisnejo daleč v ozadje. Danes, če boste imeli voljo, ko bomo gledali tale film, vam bo povsem vse jasno. In Slovenija ni na popolnoma nič drugačni poti, kakor je bila Grčija, kot velik test, kako se državljanom iz računa ukrade sredstva, ne samo z globami, ampak to, kar lahko vzamejo. Je treba najti način, da se loči, kaj je državni denar in kaj je zaseben denar. Ti ljudje si predstavljajo, da je vaš bančni račun njihov, da lahko kdorkoli, kadarkoli poseže. Banke, država in vsa oligarhija, vse to si predstavljajo, mi imamo moč, mi lahko delamo, kar čmo, vi boste pa ubogali. In če nisi priden, če se ne ukloniš, ti vzamejo z računa, s kakšno pravico. Glejte, s tujimi sredstvi nadzorujejo lokalne politike, to vse veste, župani so lokalna politika, občinski svet je lokalna politika, ti zelo težko prideš noter, če se ne ukloniš. S tem se zgubi, glejte, po celi državi samostojnost pri odločanju o lastni prihodnosti. Spomnite se covida. To so igrali vsi na iste strune, dobro so bili plačani, bili so vsi podkupljeni, korupcija. A veste, evropska sredstva so dejansko korupcija. In to vodi v odvisnost in izgubo nadzora nad lastnimi zadevami, kar je v nasprotju z načeli demokracije in sploh naše osebne svobode. Zato je nujno, gledajte, da se prepozna ta problem, da se lokalna skupnost zavzame za zaščito svojih vrednot in lastne suverenosti. In naša ustava še vedno stoji in še vedno imate v 140. členu prvi odstavek, kjer župan odgovarja samo svojim volivcem oziroma krajanom. Šele v drugem odstavku, če država da denar, da župan lahko dela kar če. Ampak župani so, verjemite mi, vsi upognjeni in samo čakajo na evropska sredstva, zato ker so se v 20 letih razvadili, da denar sam prileti in da oni lahko delajo, kar hočejo, brez da bi nas vprašali. Namesto slepega sprejemanja evropskih sredstev, gledajte, je potrebno vzpostaviti transparenten in odgovoren sistem upravljanja. Pa to, kar sem rekel, je spet podpiranje mafije. Transparentno razporejanje sredstev, ki niso naša. In transparentnost je največji sovražnik korupcije. Pa nenehno država govori o svoji transparentnosti. In zdaj, da to bo pa zdaj transparentnost bo pa resnično prispevala k razvoju in blaginji. Pa dajte no mir.
To nam govorijo samo zato, da nas kuhajo še bolj kot žabe noter. Zdaj smo že v vroči, tik pred vrelo vodo. Ja, evropska sredstva so postala orodje, s katerim se izvaja subverzija nacionalnega interesa in se sistematično uničuje lokalna identiteta prebivalstva. Zakaj lokalna? Zato, ker potem ni problem. Naenkrat je vsa država uničena. Vse šole, vsi vrtci, vsi otroci, vsi študenti, vsi dijaki, vsi delavci, vsi zasebniki, vsa država, vsi evropska sredstva, evropski denar, vsa kultura, da ne naštevam. Namesto, da bi spodbujali razvoj in blaginjo, ta sredstva prispevajo k zatiranju slovenske kulture, slovenskih navad in gospodarstva. In vlada, gledajte, sprejema, pa njene inštitucije vse sprejemajo ta sredstva in dejansko se morajo ukloniti in se uklanjajo, ko male figurice na vrvici, tuji volji, kar pa predstavlja nezakonito dejanje in kršenje temeljnih načel Ustave Republike Slovenije, ker Ustava postavi vlado. Vlade ni postavil VF, Svetovni gospodarski forum, vlade ni postavilo neko društvo, združenje, tam United Nations, ki je neko društvo, vlade ni postavila Evropska unija, ki je tudi društvo predsednikov pridruženih držav članic. Vi sploh ne veste, da Evropska unija ni država, ampak je društvo. Ja, Evropska unija nima predsednika, ampak ima predsednico komisije. To je tako kot v društvu, predsednik nadzornega odbora, predsednik tega, predsednika. In to se grejo, razumete, društvo in napadajo nacionalnost posameznika. In ti predsedniki so vsi v Svetovnem gospodarskem forumu s pranimi možgani in ne razumejo te logike. Tudi ne razumejo, kaj je samostojno delovanje društva. Pridejo sami, nas pretepejo, to, kar je Viktorija lepo povedala. Zakaj? Zato, ker mi ne sprejemamo sredstev, zato, ker razmišljamo drugače, zato, ker povemo ljudem to, kar je res. Na podlagi njihove dokumentacije, njihovih odločitev in njihovih pravil. Vse drugega ne govorimo kot to. Dajmo to malo razčleniti, kar sem zdaj povedal. No, prvič, evropska sredstva so orodje subverzija nacionalnega interesa. Uničujejo totalno, res, namesto da bi država samostojno odločala o razvoju nacije, postaja odvisna od zunanjih virov financiranja, kar ogroža in močno ogroža res našo kompletno suverenost. Ne samo kot države, ne samo občin, ampak nas, vsakega posebej se dotika. Boste videli potem v predstavitvi, ko bom šel skozi tele. Drugič, uničuje se lokalna identiteta. Tretjič, prispeva k zatiranju slovenske kulture, navad in gospodarstva. Četrtič, podreja si vladne inštitucije naše, čisto vsi so odvisni od evropskih sredstev. Ne glede na to, kam se obrnete, vsi delajo po navodilih tujega škornja. Sprejemanje evropskih sredstev, dragi moji prijatelji, pripelje do podrejanja nacionalne vlade in institucij tuji volji. Pa boste to še večkrat slišali nocoj. To se zgodi, ko se politični odločevalci odločijo za projekte ali tuje politike zato, ker so financirani strani Evropske unije. Ne pa zato, ker bi bili v skladu z nacionalnimi interesi. A vi veste, 72. člen Ustave, država mora skrbeti za varnost in za zdravo okolje ljudi, pa tega ne počne. Kaj pa dela? Vpeljuje tuje načrte, tujo agendo, ki se izvaja po celi Evropi enako, ker je plačana. Boste videli, koliko denarja za to dajejo. Ostanite še malo, vztrajajte, ne bo vam žal, ker boste videli informacije, ki jih ne vidite vsak dan in so skrite. Tuji interesi in tuja načela hodijo po Ustavi Republike Slovenije. Skupaj gledano, preden se odpravimo na vizualni prikaz, skupaj gledano ta pojav predstavlja res kompleksen problem, kompleksno grožnjo in tretjo svetovno vojno, ki zahteva celovit pristop in premislek o tem, kako naj država upravlja s tujimi viri financiranja, ne da bi pri tem ogrozila svojo suverenost in identiteto. In se vprašam, ali je to sploh mogoče, zaradi tega, ker, kot rečejo, denar je sveta vladar. In ti ljudje se ne znajo postaviti ne zase, ne za nas, ne za državo. Zavedati se moramo, resnično zavedati, da vsak Slovenec, podjetje,
ali društvo, ki prejema evropska sredstva, poslušajte dobro, kar bom sedaj povedal, sodeluje pri podpiranju agende, ki je v nasprotju z nacionalnim interesom Republike Slovenije. Evropska unija kot vir teh sredstev postaja vedno bolj očitno povezana z mafijskimi strukturami, ki ne delujejo v korist državljanov posamezne članice, temveč zgolj v lastnem interesu. Zato je nujno, da se lokalna skupnost upre tem nezakonitim praksam in se izreče proti prejemanju evropskih sredstev, ki uničujejo temeljne slovenske družbe. Vedno je pomembno prepoznati konkretne primere in entitete, ki prejemajo sredstva Evropske unije. Preko seveda slovenske vlade, ki sodeluje pri tem, zato ker ogroža nacionalni interes. Kdo so te entitete, ki to sprejemajo? Te entitete so podjetja, organizacije, ministrstva, občine, državne institucije. In glejte, vsak od teh primerov predstavlja potencialno nevarnost za slovenski nacionalni interes in identiteto. Mi smo tako daleč prišli, da smo ostali sami. Mi smo ostali sami zase, ker vsi so odvisni, vsi imajo familije, v 20 letih so se navadili na ta sredstva, navadili so se, da delajo po direktivah Evropske unije in seveda zaradi tega, ker dobivajo denar in vplivajo na način na našega življenja, na našo kulturo in gospodarstvo v Sloveniji, ki pa je daleč od tega, da je v korist državljanov. Zato je nujno, da se lokalna skupnost, ponavljam, lokalne skupnosti v Sloveniji ozaveščajo o teh potencialnih nevarnostih in se zavzamemo za transparentnost, odgovornost ter zaščito nacionalnih interesov od spodaj navzgor. Da se začne na lokalni ravni zadeva urejevati, da se občani nehate ozirati v Ljubljano, ker vam preusmerjajo pozornost na Goloba, pa na njegovo ljubico, pa na njegov plašč, ker to je vse namerno narejeno, preusmerjanje pozornosti, pa na smučarijo, pa smučarske skoke, pa konc vikend pivo, obrnite se v svoj kraj, pa poglejte, kaj vaš župan dela. Takrat se vam bodo oči pa odprle. Zdaj bom pa z vami podelil, bom naredil tale sharing, toliko, da boste videli, o kakšnem denarju se govori v Sloveniji. Dobro, torej to je ta zadeva zdaj. Slovenija je vključena v projekt Next Generation. Kaj pomeni Next Generation? To pomeni novi svetovni red. Od spodaj vidite Evropska unija, Next Generation EU. To se pravi, ni več nas, ki se s tem ne bomo strinjali, ampak so samo še oni in to z denarjem kupujejo. Zdaj, če gremo naprej, boste videli zanimivo zadevo. In sicer, dobro, tukaj bi samo še povedal, tu govorijo o napredni Sloveniji, seveda o napredni Sloveniji za njih, ne za nas. In kako to zgleda? Poglejte, razpoložljiva sredstva do 2030 iz različnih mehanizmov, 12 milijard evrov Evropska unija da Sloveniji, da nas uniči. Da nas pobije, da nam onemogoči delo, da uniči zasebnike, in da nagradi vse tiste, ki se uklonijo, da nagradi vse tiste ljudi, ki rečejo ja evropskemu denarju in sram vas bodi vsa podjetja, ki imate tablo nameščena na svojem vhodu, našo dejavnost pa podpira evropska sredstva. To pomeni, da ste suženj in uničujete slovensko gospodarstvo. Tukaj vidite, kakšna so ta sredstva. In koliko je Evropska unija namenila za uničenje Evrope in za postavljanje novega svetovnega reda, desno spodaj piše 806,9 milijarde evrov. Skupna dodeljena sredstva po razdelkih iz večletnega finančnega okvirja v letih 2021-2027 iz Next Generation EU, se pravi za to, kako nas pokoriti, kako nas zapreti v pametna mesta, kako nam dati denar za to, da bomo tiho, kako nam vzeti identifikacijo in jo vtakniti v računalnik in kako zdaj delajo v bistvu sporedni internetni svet, internetno varnost prav na vladnem nivoju, ki je mimo vse regulative.
Ko ste enkrat v sistemu, ko se enkrat prijavite z digitalno osebno izkaznico, ko ste enkrat digitalno v sistemu, ko boste enkrat davek plačevali, namesto da bi šli na urad preko interneta, ko boste, ne vem, še neki, osebna izkaznica, ne, ki ima toliko podatkov, pa ima zdravstvene podatke noter, pa je po novem, pa ima biopodatke, pa ima vse noter, še vozniško, pa prometno, pa na zdravstveno, ne vem, kaj vse bo imela. Vse to gre na Ministrstvo za notranje zadeve in vsakdo lahko brska po vseh teh tvojih podatkih, ker je centralno vodeno. A si vi predstavljate, to ni razpršenje baze, niso razpršene baze, ampak je kar centralno. En policist, ki je nešolan, ali pa ki se hoče nekomu maščevati, te dobi kjerkoli. Uničite osebne izkaznice, vrnite jih na upravno enoto, ker ste si zapisali do konca življenja v računalnik. Zahtevajte izbris. Danes, ker že včeraj je bilo prepozno, tisti, ki imate. Ok, poglejte, kakšen denar in kaj se dogaja. Poglejte, 2004 do 2006. Tukaj sem jaz naletel na revizijsko sporočilo, ki je testno. Projekt delno financira EU. In tukaj Računsko sodišče, obvezna tehnična sredstva na področju informiranja in obveščanja javnosti, ki so jih morali dati revidiranci. Glejte, niso rekli prejemniki evropskih sredstev, ampak da narod ne bi razumel, revidiranci, ne, ki so mogli seveda svoje projekte namestiti pano in trajno spominsko ploščo. Da je javnost bila informirana, da so pa oni dobili. In kaj, to je bilo 17 takih v tem času 2004 do 2006, 17 podjetij, 17 entitet, ki so prejele evropska sredstva, njim je šlo lepo, so prosperirali in pol smo vsi začeli gledati, wow, kako so pa ti ljudje do tega denarja prišli, pa tako dober je, pa dobro živijo vsi nove avte, nove vile, nove jahte, od denarja kakor češ, pa dajmo še mi, če pa Evropa to, pa dajmo še mi, pa bomo še mi malo dobili. No in takih tabel, glejte, se je začel pojavljati po vsej Sloveniji. In povsod so mogli te table nastavljati. Poglejte, kjerkoli vidite tako tablo, veste, da je goljufija. Ok? Zaradi tega so imeli tako imenovani revidiranci, glejte, težave pri namestitvi in označitvi obveznih tehničnih sredstev, se temu reče obvezna tehnično sredstvo tabla, in ta tabla je na začetku seveda predstavljala velik problem, danes pa, ko jih je že toliko, predstavlja pa nekaj normalnega in ljudje tega sploh več ne vidite. Kamorkoli greste, če greste na firmo ali na njihovo spletno stran, poglejte, ali projekt financira Evropska unija. Prste v stran, odpeljte se do enega zasebnika, ki ni sponzor, pa dajte njemu biznis. Ne podpirajte več teh ljudi, ki se uklonijo, ki delajo za tuj denar po razpisih, tako kot Evropska unija od njih zahteva. Ker to je vse agenda, uničevanje samostojnosti in gospodarstva. In to je zdaj ta Next Generation, poglejte, imate tukaj hash Next Generation EU, pa EU budget, če to vtipkate v internet, boste dobili milijone rezultatov. Financiranje prihodnosti, vključevanje mladih, odgovornost do prihodnjih generacij, novi pristopi k proračunu Evropske unije, vse so to sredstva, ki je tiskan denar in za ta tiskan denar se moramo mi ukloniti. In gledajte, kako to gre, čisto na kratko. Sklad za okrevanje, kaj je narejeno in kaj še ni narejeno, o tem bi lahko govorili s tem denarjem, ki so ga v Sloveniji dobili iz tega. Pač gre za primere projektov, ki so že bili financirani, pa ki še niso narejeni, ker se je denar pokradel oziroma kanaliziral drugam in potem delajo politične afere, preusmerjajo pozornost naši politiki, pa zdravstvo, pa železnice, pa tir Koper, pa ne vem kaj vse, milijon stvari. Ne? In dajmo vedeti, kdaj bojo te naložbe v celoti izvedene, če denar že da. Nikoli, ker denar je pokraden. Ne? In tukaj poglejte se celotna tabela v finančnem okviru do leta 2029. Tukaj vam pokažem, to je vladni izračun. Ok, opisi in pojasnila so v sliki in lahko si naredite print screen in si kasneje to pogledate, ker zdaj nimamo vsega tega časa. Zdaj pa tako, gledajte, NOO, načrt za okrevanje in odpornost, o tem smo v našem društvu že veliko govorili in gledajte, april 21, 22, 23, 24, 3 leta potem, to se pravi, 3 leta sem hranil ta PowerPoint, do katerega sem slučajno prišel,
sem ga hranil in danes smo 2024, 30. marec in jutri je 1. april. Ja? Ok, pravijo, da je načrt za okrevanje in odpornost prikriti in zamegljeni načrt za SDG. SDG je pa 17 ciljev Svetovnega gospodarskega foruma United Nations, se pravi Agenda 2030. Ja? Načrt za okrevanje in odpornost je pripravila vlada Republike Slovenije, tudi, ker s tem sodelujejo, vse vidite, že od 2004, ampak tako subtilno, tako malo po malo, ne, počasi, s partnerji in s civilno družbo. Kdo pa je civilna družba? Civilna družba so pa plačana društva, kjer so sami taki ljudje, ki nikoli nič ne delajo in se samo priklonijo zraven koritu in dvignejo svojo roko in rečejo, ja, mi pa to hočemo in grejo na cesto, ropotajo, delajo proteste, delajo nemir, mi pa o tem ne vemo nič. Ne? Vi vidite protest, pa ne veste, zakaj gre, zato ker se oni interno organizirajo, zunaj izgleda manifestacijo, dajo v časopis, pride RTV Slovenija, pride Pop TV, izgleda, kot da vsa Slovenija nori, v bistvu gre pa za 30 plačancev. To so protesti v Sloveniji, to so kolesarji v Sloveniji, to so vse te politične, kako si rekla Viktorija, politično korektni ljudje. Ne? In gremo naprej. Poglejte, ta projekt vključuje vse. Načrt za okrevanje in odpornost, kot mu rečejo, vključuje vseh 17 ciljev, ampak to je samo okvirni seznam. Ne? Odprava revščine. Ma kakšne revščine, če mora država za vse nas, če smo socialna država, sploh revščine ni. To je umetno ustvarjena. Kakšna revščina? Delajo iz nas reveže, zato ker hočejo imeti, zato da lahko revščino odpravljajo. Odprava lakote. Kje je v Sloveniji lakota? Pol nam pa kažejo lakoto iz juga Afrike, ne vem od kje. Dobro zdravje in blaginja, pa vse bolnice zaprte, pa zdravniki stavkajo. Kakovostno izobraževanje, otroci pa v šoli bolani, psihološki pritiski, ne vem kaj vse. Spolna enakost, pa vidiš, kdo se ti po cesti sprehaja, nespolniki, ne? Pa govorijo o spolni enakosti, pa se ti sami nespolniki, pa bispolniki po cesti. Čista voda in sanitarija, župan pa v bistvu onesnažuje vodo. C0 projekt, ki hoče čez vodo kanalizacijo pelati. Zakaj? A veste, zakaj to dela župan? Zato, ker če bo kanalizacija, bodo tiste parcele zazidljive. In bo nad vodo bodo delali kanalizacijo še večjo. Pa bo to zemljo prodal. Zdaj jo je kupil za nič, prodajo jo pa kot gradbeno parcelo, ko bo enkrat kanalizacija čez. Če ne razumete, kaj je v ozadju, kaj se dogaja. To je barabija in takega župana je treba samo nagnati iz mesta. Naj gre v Srbijo delati. Ja? Industrija, inovacije, infrastrukture. Kakšna industrija? Kamere, prisluškovalne naprave, zaprta mesta, 15-minutna mesta. Da ne naštevam, da se ne razgrejem, ker včasih je res hudo. Napredna Slovenija, ne je to, to je napredna Slovenija. Seveda so iskali izraze, ki so pozitivni, ker cilji agende, vidite opis slike, ki jo vidite, je postopek, ki ga financirajo v 4 hišah. To so si naredili digitalno Slovenijo, odgovorno Slovenijo, kot država blizu ljudem, seveda daleč od tega, da je blizu ljudem, se vidite, da tudi ne moreš na sodišče priti, ne da bi te pregledali, ne moreš v nobeno ustanovo priti, ne. In to je država blizu ljudem. Naj to govorijo kjermo drugmo, ne pa meni. Pametna in trajnostna Slovenija, samo za koga? Čez nekaj trenutkov boste videli, za koga je pametna in trajnostna, in pa zelena Slovenija. Zakaj zelena? Zato, ker vas bodo v mesta zaprli in ne boste mogli niti v gost, niti to, in pa bo to zelena Slovenija, ker boste vi imeli prepoved sodelovanja in življenja v naravi ali pa se česarkoli dotakniti. In vsaka roža bo pod kontrolo. In vsako drevo bo pod kontrolo. Vsaka sadika bo pod kontrolo. Tako kot je to zdaj že narejen. Sam vi tega ne vidite, ker se to počasi uvaja. In tu imajo projekt, poglejte, to so naredili cel projekt. Ikonografija, ki jo vidite, na sliki želi uradnikom, ker to je predavanje, ki vam ga jaz kažem za uradnike Republike Slovenije. To ni za navaden folk, kar zdaj gledate. To je za uradnike. Ja? Ker je pa projekt tako širok in tako velik, ga pa seveda javnost ne sme vedeti, zato ker javnost je, tako kot je Jelinčič rekel, glupa, tupa in to ne bi razumela in zato je treba to skriti. Treba je narediti tam, kjer se to ne vidi,
za uresničitev agende. Se pol, ko bo, ne, pol ni več poti nazaj. Zakaj ta sistem in podatki niso dostopni javnosti? Ja, to upravičajo z več razlogov. Zaščita zasebnosti, samo katere? Kako mora biti zaščita zasebnosti, če so zadeve javne? Ja, in če oni govorijo o zaščiti zasebnosti, pomeni, da gre za goljufijo, da gre za skrivanje, da gre za nekaj zelo težkega. Preprečevanje zlorab, kako lahko ti javno stvar, ki je odobrena strani celega naroda, zlorabiš? In oni nam pravijo, zdaj, da mi tega ne smemo vedeti, da ne bi tega kdo zlorabil. Ja, vendar pa obstaja tudi nekaj argumentov, ki bi morali sistem biti dostopni javnosti, recimo preglednost, odgovornost, sodelovanje, pa da ne govorim, sodelujemo lahko samo tako, kot nam rečejo na podlagi tega, koliko smo plačani. Lahko delaš samo to, kar ti reče. Dalje. Tukaj gledajte 2,5 milijarde načrt za okrevanje in odpornost, ki je razdeljen, če ste tisto hišo videli v 4 barvah, je to zdaj tukaj povedano malo bolj podrobno. Zelena Slovenija, digitalna Slovenija, pametna in trajnostna Slovenija, odgovorna Slovenija, država blizu ljudem, okay? In to je načrt za okrevanje in odpornost. Zakaj so dali tak naziv? Zato, ker se veže na COVID in tebi v glavi takoj gre na virus. In potem pozabiš, kaj je v ozadju v bistvu sploh oni počnejo. In to je vse magija, to je črna politična magija. Okay? Ja? Ker v bistvu gre za, tudi kar je Viktorija rekla, za vzpostavitev institucionalne strukture za izvajanje tega projekta. In so vse inštitucije vplete noter. In ti uradniki tam sploh mu ne moreš dopovedati, ker je on to zdaj 20 let tam to dela in njemu je to normalno, da tako dela. In ko mu ti rečeš, da to ni normalno, debelo gleda in te čukasto gleda, kot da si zelo ne padel, ko mu poveš, da je v bistvu ruši slovensko identiteto, slovensko suverenost in da dela protiustavno, proti 72. členu ustave, ker uvaja 17 ciljev agende. Ma kakšna agenda? Naj si sami naredijo svojo agendo na Mars planetu, če si jo hočejo. Ne? In bolj izvedba naložb. Skratka, vse se govori samo o denarju in o naložbah. Gremo naprej, da boste videli. Glejte, načrt za tukaj še bolj poudarjeno povedano, kam vlagajo denar. Spet so ti 4 barve in kam se kolikškaj vlaga. Potem so dali to še v neko tabelo, da je to bolj jasno. To so 4 glavna področja, tako kot piše, in vse gre, gledajte, nepovratna sredstva in pa povratni del. Sam pogledajte, koliko je nepovratnih sredstev. Ja? In to je v milijonih evrov, to ni 1770,32, ampak v milijonih evrov, ne, govorimo. Tukaj je še ena tabela, preglednica projektov iz načrta za okrevanje in odpornost, tudi v 4 barvah, spet malo drugače povedano, kaj vse to zajema. In potem, poglejte, tukaj zelo zanimiva stvar, 21,46% vsega tega denarja za digitalni prehod, za zeleni prehod pa 42,45%. Kaj to pomeni? Gremo pogledati. Zelena Slovenija. To se zdaj tukaj noter upeljuje, da boste videli. Zelena Slovenija, ne? Krožno gospodarstvo pomeni tudi vsaka stvar, ki jo vi imate doma. Od ure na roki, od telefona, od hladilnika, od avtomobila, od vsega, kar boste kupili, vse bo za nič, pa vse bo zeleno. Ja, pa vse bo imelo čip noter. Do vaše obleke, ker zdaj je že grafen v oblekah. Jaz bom vam naredil eno predavanje, kjer vam bom povedal, kako se v Ljubljani v nekaj trgovinah že obleke prodajajo in so tako narejene, da ko greš po cesti, je ta obleka tako narejena, da ima v sebi Bluetooth in te poveže že kar z mestom. Ne rabiš biti niti čipiran, nič, ampak že kar obleko kupiš, ki je malo dražja, ki ima grafen, ima tudi poseben znakec in je to tako narejen, da v bistvu te že sam za znako z obleko greš po cesti. To vse zdaj testirajo, delajo počasi, nič nas o tem ne seznanijo. Ampak to, da boste vedeli, kam zadeva pelje. Pa imate trajnostno mobilnost, to je vse ta elektrika, ki vse je za nič, nikamor ne gre. Ne? Čisto varno okolje, seveda, ker nas ne bodo pustili več nikamor, bo vse čisto, bo vse varno. Prenova stavb, ki zdaj le govorijo, predvčerajšnjim so sprejeli, da morajo imeti vse zgradbe od
1000 kvadratnih metrov poslovne zgradbe, sončne celice na strehi. Vsi pa vemo, kakšna prevara je to. Kakšni obnovljivi viri energije in učinkovita raba. Lepo vas prosim, če bi bili obnovljivi, bi vzeli vodo, bi vzeli zrak, bi vzeli sonce, bi vzeli druge stvari, ne pa to, kar počnejo zdaj. Ja? In to ne, da imamo na žice, pa da nas priključijo na vse to, ampak kaj? Da je energija zastonj, pa da lepo živimo, ne pa da nam račune pošiljajo vsak mesec višje. Govorijo pa o, ne vem, prosperiteti, o srečnem življenju, o radosti, o ljubezni, ne? Poslušajte politike, kaj govorijo, ja? No in tukaj samo zeleni prehod. Glejte, to je zeleni prehod, to so cifre, in zdaj pa digitalna Slovenija, ta je pa ključna. Tukaj bi se pa jaz rad malo ustavil z vami, namreč tukaj gre pa za gradnjo sporednega sveta. In trajnostni cilji teh Svetovnega gospodarskega foruma in agende 2030 vsebujejo industrijo, inovacije in kompletno prenovo infrastrukture. Čipi bojo v cesti, ob ograji, v drevesih, v vaši hiši, povsod bo to, kar se tega tiče digitalna. To zdaj počnejo in vam nihče tega ne pove. Ne? Kaj počnejo in kakšni so denarji? Iz tega grafa vam mora biti vse jasno. Poglejte si to, digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave, 82% sredstev, vseh evropskih sredstev, ki jih dobijo za ta namen, in pa za podjetja, seveda, ki so v državni lasti ali pa so blizu državi ali pa prijateljsko, digitalna preobrazba gospodarstva. Vsi ostali se lahko pod nosom obrišemo. Gre za ta vzporedni svet, ki ga zdaj intenzivno gradijo, zato ne deluje medicinski sektor, zato ne deluje javna uprava. Veste, zakaj stavkajo v medicini pa v javni upravi komplet? Ravno zato, ker delajo digitalno Slovenijo, ker prenavljajo sektor. A se spomnite zdaj, kaj je bilo treba oddati do konca tega meseca, a ne je bilo treba oddati, ne bom rekel športne napovedi, ampak poslovne napovedi, ne? In kaj jim je javljalo v bistvu, da ne morejo dati, da imajo tehnične težave. Seveda, ljudje božji, nimajo tehničnih težav. 82% evropskih sredstev vlagajo za to, da vas bodo digitalno noter spravili v svoj klobuk pa v svojo varnost. In potem bo vsak program v telefonu, v avtu, povsod, kjer se boste vi digitalno prijavili v ta javni sektor in več izhoda ne boste imeli, ker vas bo država nadzirala. In tako nas počasi spravljajo noter v to škatlico, če še vam ni jasno. Zapomnite si to sliko. Ja, o tem bomo govorili v torek, vas povabim, kjer bomo rekli, da lahko pa na lokalni ravni pa to eliminiramo, ko zahtevamo, da se digitalna osebna izkaznica na upravni enoti črta, da je ne sme niti policist na lokalni ravni zahtevati, identificirati in se dogovorite za drug tip identifikacije in država nima besede pri tem. Tako je, kot boste rekli na lokalni ravni in se sami dogovorili. Pa magar 5 različnih osebnih v republiki, nima veze. Takšno moč imamo prebivalci, ampak tega vam ne povedo. Gremo naprej. Tukaj je samo še enkrat isto povedano, kam bojo koliko vlagali, glede na povratna in nepovratna sredstva. No in potem naprej še en projekt, pametna in trajnostna Slovenija. Vidite, tukaj so pa sredstva razdeljena na dvig produktivnosti, raziskave, razvoj, inovacije in to vse dobivajo univerze, vse dobivajo gospodarske zbornice, zdravniške zbornice, odvetniške zbornice in vse to, razumete, gre po nekih kanalih, kjer so ti ljudje vključeni v ta sredstva, ker pač so navajeni tako živeti. Potem pa naprej, tukaj vidite, kdaj se je že začel, gledajte, 30. april 20, je, se pravi, Darja Bavdaž Kuret pisala kot veleposlanica, kako je Slovenija vdana, kako je pridna, kako dela vse po načrtih in v bistvu, kaj je namen tega pisma? Namen tega pisma je bila ta predstavitev, ki sem vam jo zdaj pokazal, kaj v Sloveniji naša vlada vse dela. Jaz se tega ne spomnim, da bi bilo po medijih, da bi Pop TV povedal, RTV Slovenija, katerikoli drug medij. Če je v kakšnem stranskem
tako po stran nekje nekaj omenjen, če je, pa še to moraš biti pameten, da opaziš in da veš, zakaj gre, ker je taka obstranska novica, ki pa je dejansko glavna, najbolj boleča za vse nas. Ne? In ta pametna in trajnostna Slovenija, poglejte tukaj, kaj vse v bistvu oni projekte in kakšne ukrepe sprejemajo za ta denar od evropskih sredstev. In potem zdaj na koncu pa še, gledajte, odgovorna Slovenija, država, blizu ljudem kot zadnji projekt, ki vam ga predstavljam nocoj, je pa zdravstvo. Poglejte, ko gre v zdravstvo denarja, koliko v socialno varnost in koliko v stanovanjsko politiko. Nič ne gre v stanovanjsko politiko, ker te hočejo narediti odvisnega od države. Gre pa več v socialno varnost, da podpirajo vse tiste, ki podpirajo državo, ker če ti imaš, ti bojo dali denar, in ko ti dajo denar, delaš, ko država hoče, sicer ti pipco zaprejo. Viktorija je lepo povedala, kako se ti usedejo na tvoj zasebni račun, ker ne ločijo, kaj je državno, in tega tudi nočejo ločiti, zaradi tega, ker pol zgubijo moč. In mi tle bomo mogli spremembo narediti. Zaseben račun je nedotakljiv. Nedotakljiv. Vi sploh ne veste, da lahko banko tožite. Vi se ukvarjate s Fursom, pa z redarjem, banka je pa vmes, pa šibajo. Oni vam tam, en človek vam tam zapre pipco, pa nakaže, pa ga sploh pooblastil niste. A vi sploh ne veste, kako to funkcionira. Pa bomo enkrat o tem predavanje naredil. Človek, ki dela na banki in nakaže na podlagi Fursa na en podračun redarstvu, policiji, tisti človek je kriminalc, ker je brez vašega pooblastila šel v vaš račun in je to storil, in te bančnike je treba preganjati proti banki in proti temu, ki je to naredil. Zahtevate vedno ime. Kdo je izvedel transakcijo? Ime in priimek. Ne banka. Ja, iz šparkase so mi vzeli denar. Vidite, vse manipulacija. Imena in priimka. Naučite se. V zdravstvu tudi, povsod. Tukaj so še te številke in seveda zdaj tukaj shema izvajanja, kako so to izvajali. Poglejte, to so tako izvajali, da je bil cel projekt. Evropska sredstva, potek in priprave za okrevanje, in to je bilo vse leta 2020, ko smo mi tlele gledali Italijo, pa ko smo se z virusom in z maskicami ukvarjali, pa ko nismo mogli v trgovine jeti, pa ko so z nami delali, so oni to v ozadju pripravljali. Toliko, da vam bo jasno, kaj se grejo. In so se nam smejali v brk, ne. Janša se nam je v brk smejal in vsak teden nam je dal nov odlok, da nismo mogli ne dihati, ne hoditi se, ne premikati. Zaprti smo bili zato, da so oni to v ozadju lepo v miru delali. Okay. Tukaj je, evo, projekt, kako je potekal. O tem ne bom nič, vam bom samo prelistil, da boste videli, kaj so nam za hrbtom delali, in ta puščica kar raste in se nateguje, gledajte, kar gre naprej. Vidite? In so to evropski projekti in vse tu je navedeno za te uradnike v Republiki Sloveniji, da se znajo pravilno sklicevati na prave dokumente, na seje, na obravnave in tako naprej. A vi veste, koliko strani obsega načrt za okrevanje in odpornost Republike Slovenije knjiga? Dam vam za domačo nalogo. Načrt za okrevanje in odpornost Republike Slovenije poiščite v slovenščini knjigo oziroma priročnik in si pogledajte, kaj notri piše. Jaz, ko sem ga bral, mi je prihajalo slabo. Evo, to je to. No, zdaj smo že čist proti koncu, priprave in potek, tu so se oni vse to pripravljali. Glejte, to je v bistvu njihov, sem rekel sam toliko, da vam pokažem. Pol je to šlo celo v državni zbor, pa je državni zbor, a veste kaj, se zavezal, da bo to sprejel, načrt za okrevanje in odpornost. Ta zadeva nima nobene veze z nacionalno zadevo. In ta okrevanje in odpornost vsebuje tudi to, o čemer zdaj pravijo IHR, International Health Regulations, ali ta zdravstveni pravilnik, s katerim nas spet hočejo glavo zmešati, da bi še naprej to pelali. Pa ljudje božji, zbudite se. Mediji pa seveda plačanci sodelujejo z roko v roki. In tako to gre. Evo tole, še takole, evo že april 21, poglejte. Od 20 do 21 in tukaj je vse, gledajte, kaj vse so naredili. Hvalijo se, kako so vključili več kot 2000 deležnikov. Veste, kaj pomeni 2000 deležnikov? 2000 ustanov, 2000 firm, 2000... To so deležniki in opravljenih 39 posvetovanj z direktorati
Evropske komisije na administrativno-tehnični ravni. Se pravi, oni so že vse dorekli, kako nas bodo in kako nas že, ne? In kaj pravijo za zaključek? Nikogar ne bomo pustili ob strani in noben del Slovenije ne bo zapostavljen. Hočejo tebe, hočejo mene, hočejo njega, hočejo vse. Zdaj, ali gremo skupaj ven, ali se bomo pa skupaj kuhali. Good morning. It's so wonderful to be with you all here in Davos. And welcome to the audience that's joining from the live stream as well. This Beta Zone session is Cybersecurity Futures 2030. My name's Anne Cleveland. I'm the Executive Director of the UC Berkeley Center for Long-Term Cybersecurity. And I'm going to start with a presentation, and then it's my honor to invite Ken Jia to join me on the stage. Ken is the founder, chairman, and CEO of Fortinet, and we'll have a dialogue with all of you about the future of cybersecurity and what it means for today. So let's get started. Imagine if I were to tell you that I have a time machine, and we're going to travel forward 6 years into the future, to the start of 2030. What would we see when we get there? Would we see people hanging out in the metaverse, wearing virtual reality goggles? Will we be getting supplies delivered by drone and paid for by cryptocurrency? What will the cybersecurity landscape look like in 2030? How will organizations defend themselves when AI can launch millions of new attacks every second? Or what will have happened to public trust when deepfakes are so authentic and so ubiquitous that they're impossible to distinguish from the real thing? Now, imagine that we get back in our time machine and we travel back to the present day. What would we start to do differently based on what we had seen in the future? This question is at the heart of what we do at the Center for Long-Term Cybersecurity at the University of California, Berkeley. For the past year, we've been working with the World Economic Forum's Center for Cybersecurity to imagine the future of digital security and what that means for today. Now, unfortunately, I don't have a real-time machine, but we do have a proven approach for developing foresight and for anticipating tomorrow's cybersecurity challenges and opportunities. When people imagine the future, we have a hard time imagining anything except a simple extrapolation of the present or complete disaster. So we use scenarios, plausible narratives about how the future could evolve. Scenarios are a useful tool for strategic planning because they look at the interplay of different variables that will drive how the future could be shaped. And of course, we focus on cybersecurity, but scenarios recognize that technology doesn't exist in a vacuum. So we also look at driving forces like climate change, the political and economic environment, military conflict, or cultural change, things that will create the headwinds and tailwinds that will shape the landscape for the future of cybersecurity. Now, let's climb back into that time machine and take a look at some scenarios for what 2030 might look like. Now, a quick caveat that the video that I'm about to show you was developed with AI tools off the shelf that weren't available even a couple of years ago. We did that as a way to experiment with the future in our presentation. Some of the characters in it will look a little bit fake. We think that's a feature, not a bug, but we'll let all of you be the judges. So here we go. Authorities are investigating a break-in at a new semiconductor factory in Dresden, Germany. The intrusion follows a series of major cyber attacks on chip makers. Some experts are attributing the attacks to nation states amid tightening export controls on semiconductors.
Still others speculate the attackers may be looking to steal trade secrets to sell on the burgeoning black market. Whoever is to blame, the attack shows the vulnerability of global supply chains, and there are concerns that rising chip prices will fuel inflation again. In political news, elections around the world have been thrown into question after the discovery that software in widely used voting machines may have been compromised. While there is no proof that chips corrupted vote counts, online disinformation campaigns have fueled confusion and threats of violence in several countries. The multilateral Trustworthy Election Treaty of 2028 was supposed to ensure that our voting machines were secure. These election results simply cannot stand. Global stocks hit a record high again this week as major artificial intelligence companies announced record profits. Other winners on Wall Street included automakers, whose stocks surged with the announcement of new robot-land factories that can produce up to 2,500 customized vehicles per day. Global leaders will meet this week to discuss the applications of new custom gene therapies that can prolong human lifespans by decades. Some are concerned that the DNA data behind the therapies could be vulnerable to misuse. While some countries have tried to set up safeguards to protect their citizens' DNA data, the companies developing the therapies have shifted their operations to other regions. We'll be right back. So of course, those scenarios show only a small sliver of the kinds of things that could happen between now and 2030. And some of the headlines might seem a bit doom and gloom. But if we get back in that time machine and travel back to the present day, the question for decision makers is, what could we be doing now to prevent the harms and amplify the upsides of the kinds of things that are depicted here? For example, how could governments and companies work together to secure supply chains for products like semiconductors, machine learning products, batteries, and other technologies that will be vital to the flourishing of our societies in the future? How can we turn a headline like this into this? What could we be doing to lead the way to improved AI safety and security? What new institutions will be needed? How can we help nations that are in earlier stages of digitalization? How can we turn a headline like this into a headline like this? These questions are at the heart of Cybersecurity Futures 2030. Any number of geopolitical events, technology breakthroughs, or other shocks can and will happen between now and 2030. And when they do, they'll feel like a surprise unless we're prepared with insights that are robust across scenarios. From workshops around the world, we've developed 3 insights that we think should be on the agenda of CEOs and government leaders as you prepare for the cybersecurity landscape of 2030. These insights are the 3 T's: trust, tempo, and talent. Let's start with trust. A key finding is that the future security landscape of 2030 will depend on the ability of societies to match the speed of trust with the speed of innovation. Now, what do I mean by that? We've already seen how the spread of false information online, whether intentional or not, can undermine the fabric of our society. The online spread of myths and disinformation is now a core cybersecurity concern. Cybersecurity will be less about protecting the confidentiality of information and more about protecting its integrity and its provenance. There are major upsides for those who get the trust equation right. Governments and companies that are able to follow through on long-term cybersecurity strategies will have advantages in attracting talent in business, in seizing leadership opportunities in multilateral standard-setting processes, and in developing the capacities to thwart disinformation campaigns. The second insight concerns tempo. This is the pace and scale of digitalization, or the rate at which people go online and use digital products and services. As of today, there are approximately 5.3 billion people online. And that number is set to surge in the next 5 years.
but we don't know how fast it will go or how it will play out differently in different regions. The pace and scale of digitalization will be as important to the landscape for security in 2030 as any capabilities of new technologies. Why? Because with that many more people and devices online, the attack surface grows exponentially. There are more devices online. There are that many more people online exposed to social engineering and other kinds of attacks. What can we do about this? We believe there is a window of opportunity in the next decade for governments to implement secure by design standards and principles, the kinds of built-in protections that are often lacking in digital products and services today. The third and last insight is about talent. People often think of cybersecurity as a niche technical subject, but cybersecurity is really about the intersections of humans and technology. At the end of the day, we are going to need humans with all different kinds of expertise to lead the way to a secure future. This will not happen on its own. The global battle for cybersecurity talent is intensifying. We need transformative investment in cybersecurity talent and training to keep this from becoming a zero-sum game. There are plenty of approaches for this. In one example, universities and colleges around the world are launching cybersecurity clinics. Students get hands-on experience defending real-world organizations in their communities from cyber attack. These are the kinds of innovative approaches that we will need if we're going to turn a headline like this into a headline like this. And training the next generation of cybersecurity talent is not as far as we need to go. We also need broad-based public education campaigns around cyber hygiene and digital literacy if we're going to thwart misinformation campaigns and garden variety cybercrime. There are major upsides for those that get this right. The Internet of the future can be populated by users who are security and privacy savvy and inoculated against misinformation campaigns. So as you can see, with so many dynamic variables, it's not the best approach to prepare for the future, but for multiple possible futures. The next few years will be all about navigating a world in flux and expecting the unexpected. And if there's one thing we know about the future, it's that humor, resilience, and optimism will be critical. The good news is there are people all over the world rolling up their sleeves to tackle the digital security challenges of tomorrow in exactly this spirit. Please join us to create a cybersecurity future that amplifies the upside for all. Thank you. And now it is my honor to invite Ken Xie to the stage for a dialogue about his views on the future of cybersecurity and what we can do about that today. Thank you, and thank you for everyone joining us today. So Ken, you are the founder, chairman, and CEO of Fortinet. And Fortinet counts about 70% of the Fortune 100 as its customers. So you know a thing or two about trust, and you know a thing or two about innovation. We've talked about the 3 T's in this conversation so far. How do you view the future of trust and matching our ability to trust digital online products with the speed of innovation in the marketplace? Fortinet, we started 24 years ago in 2000. Actually, it's my third company in the network security space. So that's where in the last 32 years, I'm more focused on the network security. I feel it's the issue we deal with today, the trust. A lot of it comes from when we initially designed the internet about 50 years ago. Internet original design to connect a few university, government together,
it's all in the same trust level. So from the very beginning, the Internet protocol designed to handle the same trust level, just connect everything together and keep increase the speed. That's what we keep using for the last 50 years. So nowadays, the Internet is very, very different than 50 years ago. Much more people and even a lot of devices connect globally with millions of applications, all different content. So that's where today's Internet protocol, when we designed 50 years ago, just cannot handle different trust levels. So that's where the network security come in. So we have to deal with different content, different application, different user, even different device from different location, different country. So that's where I will use in the convergence to match your trust to solve by 2030. Also, Gartner also predict by 2030, the network security business will be larger than networking business, because network security can handle much deeper level. The content application can deal different trust level compared to the today Internet, which all bring everything together in the same trust level. That can solve a lot of trust issue there by network security. Thank you. And I love the 3 C's to go along with the 3 T's. So maybe we should think about the next of the T's and the C's. The next T is the concept of tempo, or the pace and scale of digitalization. And I think that relates quite a bit to what you were just saying about different levels of trust. What is your C to go along with tempo, and how do we manage the risk as the attack surface grows globally between now and the year 2030? You can see the speed you connect many people online, especially in the next 5 to 7 years, probably more devices will connect online than people, maybe 10 times more devices with 5G, 6G technology. All this kind of create a lot of cybersecurity risk, attack surface. And in the cybersecurity, it's pretty interesting industry. It's so fragmented, and also there's 1,000 company, but no company has more than 10% market share. And every year, there's a lot of new technology, a lot of new things come up. We all have to learn. So that's where, to match all this tempo, people get connected. And we do feel in the cybersecurity industry itself, the consolidation probably will be the solution to match the tempo of people connect, device connect online, because you need to consolidate from the function level, from the device level, even from the company level, to be more efficient, handle a lot of cybersecurity risks. And the consolidation also is the basic to go to the next stage, to the automation. That can quickly respond to all this risk by new connection and respond to all these millions of applications connect online every year. So we see the consolidation can match the tempo. Yeah, that's the 3C that come up in the last couple of days when I see your 3T question. I love it. I love it. And maybe say just a little bit more about consolidation, because I think someone taking the devil's advocate view would say, well, the more consolidation we see in cybersecurity, the more systemic risk we create because we have a more homogeneous ecosystem. I think the consolidation will help in solving the efficient issue, also lower the cost. Because if you look at today, even yesterday breakfast, we talked about cybersecurity and equality there. So that's where some bigger companies, they have a lot of cybersecurity budget. But if you look at SMB, only single digit, like less than 10% SMB have any cybersecurity protection. If you go to consumer level, probably even lower. So that's where we see the consolidation will bring some efficiency, can also lower the cost. Because cybersecurity industry in the last 30, 40 years has been this kind of a fragment status for a long, long time. Now with in the last 10 to 20 years, you do see some consolidation going on. Especially we feel in the network protection, network security side, people don't want to have a multiple device to be inline, right? To do all this kind of security networking things. So that's where consolidation can help in
make it a cybersecurity or network security more broadly deployed and be more efficient and lower the cost, have more people can be afford for doing the cybersecurity. That's really interesting, and I want to double down on one of the points you make as we start to think about the talent equation for cybersecurity. You mentioned that small and medium-sized enterprises are struggling with cybersecurity, and we know that other small organizations like nonprofits or small cities and municipalities or other small critical infrastructure providers are struggling to have the same cybersecurity services as large enterprise can afford. And part of that equation is getting the talent out there that knows how to work with those kinds of organizations. What do you think, what's your third C? And what do you think we need to do to transform the talent equation for cybersecurity? I feel we need a community to handle the cybersecurity training. That's where we started with Center for Cybersecurity. I think it's about 6 years ago. Fortinet leading the initiative to do the global cybersecurity training. So in the last 5-6 years, we trained about 2 million people, over 1 million people certified for different level of a security expert. So that's where you need a different vendor working together. You also need a partner. You also need all the education. So we partner with about 600 universities globally, all for all this cybersecurity training for free, because it's really a community effort from the education, from all this academia, from all this non-profit, and then the business side and the government side all have to working together. So bring people, because cybersecurity, a lot of new knowledge come up every year. So you need to quickly refresh the knowledge base, and at the same time, need to be more broadly people being trained on the cybersecurity, how important it is. Because eventually, the digital power or the digital world, they kind of depend on some of the cybersecurity to enable a lot of new benefit, new application there. So you do need more people understand the risk and also understand how to handle all this like a different kind of a cybersecurity issue. So that's where take the whole community working together to bring all this training up to speed. Yeah, I completely agree with that idea of a community approach, and Fortinet has certainly been a leader there. And I know that you can't do it alone. So if you could wave a magic wand, what kinds of other things would you suggest for making that transformative investment so that the whole community is participating in generating cybersecurity talent? I think the WEF, the World Economic Forum, is a perfect platform to make sure the whole community really can like see how important it is to really like raise the awareness of the importance of cybersecurity, because that's the platform you can bring all the business leader, the government leader, the academic leader, all the non-profit all together. So that's where the whole community behind to handle all these issues. Because from business angle, sometimes it's very difficult for us to address because there's quite a different kind of community really need to be working together to handle this issue. So that's why we feel this is a quite important platform. So that's where also the Center of Cybersecurity, there's a few other initiatives. So we lead in the training education side, which we feel is quite important, and also will be in the future. We see a lot of training need to be done to a lot of people and make sure we have a safe digital world. Yeah. Well, you've all heard the call to action to be a part of this community that is investing in better cybersecurity for all. And I know we have just a few minutes left, and so I'd love to invite the audience to ask questions that you have for this dialogue. I wanted to focus on the $1.3 billion
Wonderful question. Do you want to take a stab? Yeah, I think that's where in the next 5 to 7 years, not only there's a 1.3 billion people connect online, but also maybe 10 times more device will be connect online. That's also bring a lot of a risk. And that's why I feel the convergence, when you start in building infrastructure, can handle different trust level, can also kind of deal with different application, different kind of content side, and also a different device user behind. Because right now, today's networking device cannot go that deep level. So that's create a lot of issue. Just like you kind of open the door, invite people to your home. If you know what's the background, if you know what they may do in the house, whatever, that's what feel much safer and kind of. So right now, today's cybersecurity is facing the same issue. So we can only handle the same trust level connection there. Once you connect, you pretty much can do anything behind, and nobody know. That's where the convergence will be helping building the infrastructure, can deal much deeper level in the content application layer, and also can deal with different user, different device, different location, even different country. So that's where how network security keeping building up. Eventually, by 2030, will be bigger business in network security than the current networking business. Great. Let's take another couple of questions. Hey, Ken. Thanks for your leadership. So it's January 17, 2030. Hopefully we're here in Davos 6 years later. We talked a lot about small businesses today not having the funding, the resources to protect themselves. In your ideal state, how would you describe a future 6 years later for small businesses, and what tools do you think will be available that might not be available today? Yeah, it's a very good question. If you look at today's cybersecurity, I keep saying for like 20, 30 years, it's a little bit more like 100 years ago in the healthcare, in the drug industry. So in the cybersecurity, there's so many different companies, they keep promoting their product service the best. But there's most customer have a difficult time to evaluate, to test which product, which service better. It's you can go to the healthcare industry. There's a doctor trained, certified. There's a hospital has certain certification. The same thing for finance service. The same thing for like even the legal lawyer, all this environment. But in cybersecurity, I think we pretty much reached the stage. You do need to make sure there's some third party, not from the business side, and also make sure they can help in the customer to test, evaluate, especially for SMB. Some bigger company, they have a technical resource to do that. That's where even for us, I myself is more engineer, so I'm more willing to sell into the technical customer, which we feel we're more successful that way, because they understand which product, which service better compared to some other company. If they are more focused on marketing sales, then eventually it's the customer themselves, depend on whether or some depend on third party, can really help them to evaluate different product service. I think that's where the cybersecurity, there's a lot of hype there, but also you do need some additional help to helping customers, especially SMB, to identify which product, which service is better. Yeah, and I would just agree in saying I think there's so much that the cybersecurity field can learn by overlaying lessons that have been learned in other fields, like healthcare, like climate even. So when we think about small businesses in the year 2030, I mentioned the idea of security by design. Right now, we put a lot of responsibility on small businesses for their own cybersecurity, but transferring some of that risk to larger players or people who are developing digital services and products is going to be a big part of the equation, both for those small businesses as well as the 1.3 billion new users or more that the other questioner had mentioned will be online by 2030. Yeah, that's where the academic side, the government side, and even like sort of insurance side can also help in do some kind of this evaluation judgment to helping the customer.
Great. I would have a question. Yeah, go ahead, please. Last question. Okay, many thanks for this super insightful panel. So we listened that artificial intelligence will, of course, help the attackers to increase their attacks. But how do you see the benefits of Gen AI on the side of the companies to defend themselves, and even maybe an opportunity for the small, medium enterprise to get even more hands, so to speak? This talk we can talk about for hours. So we're doing the AI for more than 10 years, but there's a different area related to the security operation side. That's definitely can help in efficiency, quickly respond to the attack. On the other side, definitely the bad guy also leverage some of that one, can increase the attack automation, all these things. But also in the cybersecurity, yesterday we talked about we can also help in lower the supporting costs using Gen AI. Because that's the biggest issue today. Cybersecurity cannot go to SMB or consumer because supporting cost is so high. We have to have engineer behind supporting all these kind of customers. So if AI can handle most of the supporting cost, I believe network security can really go to the SMB, even go to the consumer, make the whole broad infrastructure more secure. There's also how to help on the intelligence side. There's a lot of things leverage AI right now and machine learning. So we see it's really a race between the good guy and bad guy who can go leverage that first. Yeah. Well, I'm getting the signal that we are out of time. Thank you so much for joining us, and please join me in thanking Ken for his insights.